tawi noon joni contrat waɗanoma hakkunde yimɓe Makka ɓen e yimɓe Madina ɓen. ɓay guere ɗen feƴƴi Uhud, guere ɗen feƴƴi Badr, ɓe arno ɓe waɗi ko wiyete kon sulhul Hudaybiya. ɓe wi tawi contrat waɗanoma, ɓe signino hannden kadi ko wiyete kon traité du paix. joni noon no tawno ko signano ɗon kon onon julɓe ɓen, si on nangi kefeero, on nangidimo e jawdi makko ndin ko onon jeeyi. yani kala ka juhuɗon kefeero hara kanko tummo voyage ude ma mo jogi jawdi, so jaɓidi ko onon jeeyi. minen kadi simin nangidi julɗo e jawdi ko min jeeyi jawdi ndi. ɓe fotti ɗum. joni noon ñande goo e nder ɗin duuɓi jeegoɗi wonɗe wodude, Abil As heferaɓe Makka ƴetti jawdi buy jonni mo voyage am ɓe ennino ara num hari ko voyage o yo yahamɓe e ɗuma honno sodoygol makiti. o yahi o sodoy makiti on ko artayno o fotti e groupe julɓe ɓen, contrat no waɗa. iɗon andi wiwɗen julɓe ɓen ko Makka iwi, ɓe jattanoma piiji maɓɓe ɗin fop. ɓe fottani on e Abil As, ɓe wi Modibbo hariga, ɓe nangi mo, ɓe wi joni ɓe naɓude mo honto Madinatul Munawwara e kala jawdi ko jogi ko. ɓe yahi ha ɓe naati ka saare Madina. Abil As geri ha o fuuti ɓe few lutti jawdi ndi, o dogi. joni noon konto woni kaka nder saare Madina. subhanallahi alazim. kon ɗum o waɗi, o dogi ha o hewtoy ka suudu nene Zeynab ka ɓeygu makko arano on, wiyen ex ɓeygu makko. joni tawi o maraka o doga o fatto, joni ɓe jokkudemo ko ma ɓe nangamo, ɓe faala addidugol mo e jawle ɗen kañalaɗo nelaɗon ƴetta décision. o dogi o yahi o naatoy ka suudu nene Zeynab, o majjiti ɓeya. ɓay o naati ka suudu nene Zeynab, o konki jamma. nene Zeynab indi ko hombo, o wi ko min Abil As. ɓe udditi, ɓe tawi ko ɓe modi maɓɓe ni hari. ɓe wi kodi janga, aw a gomɗini a naati l'islam. oni oye wo ko yimɓe mon ɓen sahabaɓe Muhammadu ɓen nangidilan e jawdi an ɗin, mi geri noon mi laawike ɓe kono mi wata yaltugol saale Madina nden fewndo ɗo. ko ɗum mi ari kama sa newnanilan acca mi wona ɗo ha bimbi mi heɓa no mi yaltira. toranoɗa lan kadi fattanoɗa lan ka Muhammad hara ɓe wara Allah, ɓe waɗa Allah kay fus. tawi ko wiyeteno kon on say fattanagol goɗɗo kamɓe ɗum no selli ka dina. ɗa wawi dogude ɗo ara, on wawi hande ko yimɓe gatta ɗo immigration iwa toon arayna no arde fatto Amérique ɗo, mano yaade fatto Europe, hara goɗɗo memataɓe hayso ɓe bonni ka leydi maɓɓe. donc nene Zeynab ɓe mijitiɓe tawi pellet ko modi baba ɓiɓɓe maɓɓe ɓenni. ɓe wi yellala, ɓe ujjiti bafal ngal o naati. ɓe wi woni hambimbi ka subaka nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam no habbiri juulugol ka juulirde maɓɓe. iɗon andi hari sonnaɓe wonayno ɓaawo, ɓe ya wona yeeso, talibaɓe wona yeeso, no andirɗen no. nene Zeynab waɗi hito ka juulirde, ɓe maaki awa ko onon yo jama Madina. Abil As no ka suudu an, o raɗano ga jemma, o dogi ha o suuɗi. miɗo andi sahabaɓe no raɓɓitodemo, haray ande min mi fattanike mo fewndo ɗo ko e ley konngol an o woni, ko e ley kiwal an o woni. haray miɗo ƴettanimo ko wiyete kon garantita goto memumo. nelaɗon habbirino juulede. ɓay nelaɗon sallallah sallam salmini, ɓe makani sahabaɓen, ɓe maki wallahi koko nanɗon Zeynab no wola ɗo, ta on sikku do harilan andi, ta on sikku do ko safe ko hunde nde mi humpitino fimo. wallahi mi andali sina joni ka anduɗon ɗo, ko ɗo mi andi Abil As ari ka makko, ko ɗo mi andi wondema o fattanike oɗo. no nanirɗon ni min kadi ko ni mi naniri. ta on sikku do ko min e makko waɗidi programme. subhanallah. naare nelaɗo sallallah sallam ko ha hon to ɓe teddinnoɓe sahabaɓe maɓɓe. est ce que nelaɗon no besoin ni explicagol ɗum, bal haysi ɓe anduno, haysi ko kamɓe yamirno Abil As, heɓatano ko sahabajo hay e goto landatoɗo ko fi hon ɗum nelaɗo waɗan ɗum. kono ko waɗani ɗum ɗo ko fiita sahabajo go heɓu sikke ka ɓernde muɗum, ha heɓa bakkatu wondema est ce que nelaɗon anda ɗum, est ce que na kamɓe waɗi o topo ɗum e ɗum. subhanallah. on sayi ɓe wi nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam, ɓe noddimo kanko Abil As, ɓe makani sahabaɓe maɓɓe ɓen, ɓe maki mi andi on yahi on nangi oɗo en gaddimo, miɗo andi kadi ko sartimo halduɗen si en nangi goɗɗo ko enen jeeyi jawdi ndi. ɓe maki wallahi ndaare kala ko ɓurani on, si on jaɓi en accitimo kanko e jawdi makko ndin. ɓay Zeynab fattanike mo yo o hotu Madina, no ɓe waɗirno noon ka senowol. ko onon ko ɗum min mi faala, si tawi woni on wi'i yen ƴettu jawdi ndin acciten mo o hoota, ko wiwɗo womiɗo ɓaawo ɗum. sahabaɓen jaabi ko ɓe jaabino kon aranu. nelaɗo minen min ala ɗo fi addugol feere, min ala feere yeeso mon nelaɗo, ko siko hakkunde amen goɗɗo yamen suɓo. onon nelaɗo kala ko hewti yeeso mon koko suɓi ɗo women suɓi nelaɗo sallah sallam, kala ko waɗu ɗon waɗe ɗum, kala ko waɗɗo nelaɗo ko ɗum min waɗi. ɓe wi nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam, ɓe makani oɗo Abil As, ɓe maki jonnitemo jawle makko ɗe, ɓe muɓi jawle ɗen fo ɓe jonnitimo.
o fokkitayno hotugol ɓe noddimo ɓe maki ya abil as ya abil as ibn rabi ama ana laka an tu'mina billah am ana laka an tatuba ila Allah ɓeyni eneya hala nalima non abil as nde miyejitotoɗa seeɗa ɓay ko a jon hakkil pelletti miɗo andi ɗa mari hakkil pelletti miɗo andi ko a neɗɗo moko bajo ene hala nalima non ka mijitoɗa nata e ka dina hala nalima non ka mijitoɗa tuba ka Allah subhanahu wa ta'ala a fala mayde lutta e ke feru ɗum ɗo tunalaɗo makanimo ƴaccitimo ɓenni yaw o jabaki kan kañalaɗon hay fus o innali mi natay o nali mi natta o innali fus o moɓi jawle ko jonnita kon fab o hooti tawi ɓura siyankoɓe makka ɓe nanino wondema abil as nangama madina o nangidama e jawle makko ɗen buy e maɓɓe joni mapike andi hettata par ce que ɓe andi koko signa hakkude maɓɓe ɗo nelaɗon toñaɓe julɓe ɓen toñaɓe par ce que kamɓe ɓe nangino julɓe buy ɓe jatti wowlaka ɓe mapike joni jawle maɓɓe ɗen jattama on say ɓe haynoyi abil as no ara o ardi e jawle maɓɓe ɗen fop hay fusmankali o ari ha o naati makka o wi ko onon yo yimɓe makka e hino jawle mon ɗe mo kala yo ar ƴetta ko jonnornolanko mo kala ari ƴetti fop ha lanni fop o wi mi landoto landal ene mo kala hetti ko hetti o jonnonolanko ɓenni hi o wi fonɗo mi du'a kay goto e mon ka ɓe wi hi o wi awa faame annani ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah subhanallah o wi awa faame mi seedike wondema reweteɗo wo ala sina Allah min mi jaɓi mi seedike wondema muhammadu ko nelaɗo Allah mi iwi kadi makka ɗo mi yahay madina subhanallahi alazim o immi o hooti madinatul munawwara o tawi honno o jaɓa dina kam madina o wi ko taɓe wiwu nelaɗon hulɓinmo o sabu jawle ɗen waɗi so jaɓili dina kam o tawi mo wakkili artugol ha o tawaɓe ma ɗum ko fi wota wi e hulu artugol makka ɓe waramo ɓay jawle makko ɗin ɓe wi ko ɗum hon ɓe inna ko ɗum haɗi o sonati o tawi mo wakkili artugol ha o hewtita o jonnitamo kala jawdi mum ɗin o feññina yeeso maɓɓe kadi wondema o naati l'islam on say o yiltito non ha madina o yiltiti madinatul munawwara o naati ka nelaɗon sallallahu alaihi wasallam ka julirde maɓɓe ɓe wi o naatiri ɗon kadi jemma o wi nelaɗo mi ari hande mi raɗaka mi ari hande naafi sokede mi ari hande naafi haɓugol ɗon nelaɗo hande ko addinan ko seedagol la ilaha illallahu muhammadun rasulullah allahu akbar sahabaɓen fo habbiri nelaɗon welti yeeso maɓɓe gon jalbi on say woni haneɓi seeɗa ɓe wi o yewti nelaɗon konngol labagol konngol fotugol newingol o wi nelaɗo yarli joni miɗo wawi hettugol ɓeygo am yarli on newina naylan mi hetta ɓeygo am ɓay mi gomɗini ɗum fof nene Zainabu jaɓali jombede arɗo wo ɓe innude no aynay ko Allah on holliɓe yoɓe habbotu modi maɓɓe giɗo maɓɓe on aray nde tawno giggol maɓɓe ngol na ko wiyete kon fake love na ɗum wonno hakkude maɓɓe ko giggol tigi wonno hakkude maɓɓe musidɓe julɓe tedduɓe konto andirten ko giggol tigiri ndaare ñande arabi artuno himo mari jawdi heferaɓe makka fof inni accituɓe ngo ma inni wallahi mi accitata ndaaro ñande nelaɗon feeri ɓe yiɓi makka ɓe seeni madina nde tawno nene Zainabu no wawno accude moodi mum ɗon jokka ben mum kono ɓe sali accude moodi maɓɓe jokka ben maɓɓe ɓe wondi e moodi maɓɓe fi kala naɓe dina woto ɗum ɗo no holli ko giggol ni ndaaron seenol ngol ɓe ƴettigol ɓe naɓi fi sottugol moodi maɓɓe on say nelaɗon sallallah sallam ɓe moosi ɓe ƴetti rabi yani oɗo e abil as ɓe haddimo ka nene Zainab ɓe wi Zainab e hino ɗo baba ɓiɓɓe maɓen ko o wonno moodi ma hari l'islam on sendi on kono o arti o gomɗini o naati l'islam yarli a jaɓay o jombitama kadi yarli a jaɓay o wonta moodi ma ɓe wi ɗo kadi nene Zainab ɓe nali hi babe tawi ko hersaynoɓe kono ɓe moosi yeeso maɓɓe ngon henti nelaɗo andi sallallahu alayhi wa sallam awa hiɓe oɗo ha joni hiɓe waɗi welcome moodi maɓɓe on say ɓe wiyo moodi maɓɓe nelaɗo maaki e hino ɓeygu ma a hettimo ɓe jombintinimo honɗum ɓeygu makko subhanallah mo kala maɓɓe hannden kadi hetti giɗo muɗum on ɓe wondi kadi e hoore weldugol e hoore yiɗidirgol ɓe inni ɓe wuridi hitande timmude laare ko Allah watta ko nani duuɓi jeegoɓe wonda kono ɓayta e Allah no hoddiri moɓedirgol ɓe kanna ɗo moɓeñiraɓe lahara ɓe ari ɓe wondi hitande timmude on say nene Zainabu feƴƴini la ilaha illallah kamɓe ati feƴƴinde ɓay nene Zainabu feƴƴini ɓe wi abil as o wulli ha tay joni ko nelaɗo on jebbilatamo nelaɗo mo tawde ko ɓiɗɗo maɓɓe andi to yo ɓiɗɗo ma feƴƴin modi ma ko wulla ha tawa ko andita mo accu fanka fanko muño
giggol ko yiɗuno kon ɓeygo makko tawi ko nelaɗo garata inna mo isbir ya abil as, isbir muñño hatunde nde. tawi joni kamɓe feƴƴitiɓe ɓe wi o wi kanko abil as o wi nelaɗo wallahi gurdan welɗan ala ɓawo fatunde Zainab, mi ala hande kadi dakam mi gurdam ɓawo feƴƴingol Zainab, hande kadi mi ala santugol gurdam, mi ala hande kadi yani mi timma hande kadi. Subhanallah. ɓe wi kanko kadi abil as o wuri ɗon lebbi seeɗaji o feƴƴini radiyallahu anhum jami'an. ko haɗo arnoɗen abil as e nene Zainab, ndare giggol feƴƴugol hakkunde ɓeɗo ɗiɗo musidɓe julɓe tedduɓe, ta ɓeɗo na hakkunde nene e baba, na hakkunde nene e ɓiɗɗo, bal ko hakkunde jombedirɓe ɗiɗo. ko feƴƴi kadi ka suudu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. musidɓe julɓe tedduɓe, ko faala yewtirɗen oɗo qissa ko yen andu si Allah suɓanikema gorko o waɗimo modima, ma Allah suɓanikema sonnajo o acci rewɓe fo o suɓanikema oɗo yonu ɓeygu ma, min todikema teddin fi o, yiɗu fi o, andu waɗu rêve ma on an e oɗo yo naatido e aljanna. wallahi si tawi kala gorko jombuɗo e kala sonnajo jombaɗo mo kala maɓɓe desidi inchallahu ta'ala min mi wonata sabu ha o naata yiite jahannam, min mi wonata sabu ha modi an natoya yiite, min mi wonata sabu ha ɓeygu an natoya yiite, inchallahu ta'ala min e o min jokkodiray ha ka aljanna firdausi lala. wallahi son waɗi ɗum hadaf moɗo ngon, mo kala mo yi ay ereji waɗi wawa rectifugol mo e hoore newere e hoore teddugal, oya kadi jaɓira e hoore teddugal, yiɗidiron hara goɗɗo ukkatako hakkunde mo, hara nafigi ukkatako hakkunde mo, siɓɓe gorko ukkatako hakkunde mo, siɓɓe jiwo ukkatako hakkunde moɗon. wallahi ka yiwɗon dewgal ngal yirbi wo nanama ko bandiraɓe modiyam ɓen, ko biro modiyam, ko siɓɓe modiyam ɓen, ko siɓɓe ɓeygo am ɓen, ande tigi tigon ɓe famodirali nder goɗɗo e maɓɓe ala wadde fiyo marso, ko intérêt personnel jokka, ko ɓayɗa nafudelan ɗa yoɓandelan bil maɗa heɓandelan ɓiɓɓe maɗa wadde ɗum ɗo ko ɗum wondira, na giggol. dewgal mo kala yo ndaru ko honto falɗa destination dewgal magal yo naɓo. toroɗen Allah yo Allah moƴƴin dewle men ɗen, yo Allah wurnan en ɓiɓɓe meɗen ɓen, yo Allah ittan en andeji ɗin, siko ɓiɓɓe yo Allah moƴƴinɓe fewna ɓe, mo ala ɓiɓɓe yo Allah okkormo ɓiɓɓe.